Honorable PV free fee tema. Na bibi anjere so yare. Eno na be amawu no ye shock. O ahoden pinti. Eduru mo baby tatra. Gone. Obi wo ahoden pinti nanso wo bra no ho tono na nasomojo no. We yesutro de ma wadisia. Diana me hunu nkrofo you know me na me yet this me na me what eh mo hu Shampa wodaso ne yakukuru na free so ne mortuary that year stretcher bia wodaso. I went to a private mortuary recently na me hwe ni papa said ye bu no wa no na me hwe ade ani ti daso no is something like a stone na asheniti ha no for 4 months na undertaker ni yi ade ni free ho se ni pe wo sensene na wasensene ye yi ade na free na tiko but still ni ti no de da jijina ni jira the range ho but still stiff the garden we no na ho ananko abre ho anse na hunu se ye ho wo ne manfre ni asase so ya wasase men he bi ya uni fi power ha ye na ye bubu afrofro sembubu maba. Proverbs chapter 4 verse 19. It's serious. Osen kantom de be ya enkantom wona wonyina so wo mfuturo enkantom wonwa wonyina so wo fut wonwa wote de tedem na obia nyina so e wo futuro wo frofro won se bubu maba yeah fra no pa kosi enumre. Did I say Proverbs? Job chapter 4 verse 19. Read on, sir. No wo frofro won se bubu maba fra no pa kosi enumre yeah no wo posa won wo yira krakra obi nwene hu posa ngrofu. Let me close. Stand to your feet. Let's pray.